Pozdrav malim knjiškim moljcima od mene i Njama. A ako ne znate ko je Njam, to je gost naše današnje emisije. Njam je čudovišni strahojed. A danas ćemo pročitati slikovnicu u kojoj ćemo upoznati čudovište koje najviše na svijetu voli jesti strahove. Svaka briga, strah, nemir, za njega su najbolje poslastice na svijetu. Jako voli djecu i uvijek im rado pomaže, a njihovi strahovi nestaju u njegovom trbuščiću. Ovu slikovnicu nam je izdao Egmont, napisala je Daniela Gamba, a ilustrirao Febe Silani, a prevela i uredila Karla Bareta Grgić. Jesmo spremni? Jednoga dana na igralištu blizanci Marina i Marko susreli su čudovište. Hej, ti si čudovište, vikne Marko. Da, zovem se Njam i jako volim jesti. Marina se uplaši i poviče. U pomoć, želi nas pojesti. Čudovište se nasmije. Ma ne, nisi me razumjela. Ne volim jesti djecu. Volim jesti njihove strahove. Brat i sestra gledali su ga širom otvorenih očiju od čuđenja. Čudovište dalje nastavi brzo govoriti i oblizivati se. Da, upravo tako. Jako volim jesti i što su vaše brige veće, to bolje za mene. Molim vas, kad se bojite, zovite mene. Tako strah više neće biti u vašem trbuhu, nego u mom. Njam, to je baš dobro. Te večeri Marina i Marko otišli su na spavanje ranije nego obično. Sutra im je prvi dan vrtića. Marina se jako veseli, ali Marko je zabrinut. Nikako ne može zaspati. Iz daljine čudovišni strahojed osjeti primamljiv miris i odmah dotrči do Marka. Marko, što te grize? Gdje ti je strah? Ne znam, odgovori Marko. Je li možda u tvom trbuščiću? Upita Njam. Nacrtaj ga ovdje, a ja ću ga onda brzo smazati. Tada Marko nacrta svoj strah što će cijeli dan biti daleko od mame. Čim je počeo crtati, osjećao se bolje. Kad je crtež bio gotov, čudovište ga brzo proguta. Njam, to je baš dobro, zadovoljno uzdahne čudovište. Ima okus kao šećerna vuna. Marko mu pošalje poljubac za laku noć i ubrzo zaspi. Utorak je popodne i blizanci imaju prvi sat plivanja. Marina ne želi ući u vodu. Ostaje na rubu bazena i gleda drugu djecu kako se zabavljaju. Bok Marina, odjednom iz vode iskoči čudovište Njam. Noge su ti kao dva pudinga koja se tresu. Tvoj je strah sigurno nešto posebno. Nemoj se šaliti, pobuni se Marina. Vrlo sam ozbiljan. Čuješ li mi kako mi trbuh kruli od gladi? Kada dođeš kući, možeš li mi napraviti lijep crtež? Nakon povratka s bazena, Marina vodenim bojama naslika svoj strah od vode i Njam. Čudovišni strahojed proguta ga u jednom zalogoju. Sad je puno bolje. Hvala ti Marina, već dugo nisam pojela tako dobru užinu, reče Njam. I ja se osjećam sad puno bolje, reče Marina, iznenađena i sretna. Toga vikenda Marko i Marina igrali su se na livadi u parku. Odjednom ugledaju kako im prilazi teta Lina sa psom na uzici. Teta Lina, je li to vaš pas? Uzbuđeno pita Marina. Smijem li ga maziti? Da, odvrati teta Lina. Bobby je jako dobar i zaigran, ali Marko se boji i drži se podalje od psa. Njušim li to neki strah? Tko to pjevuši u grmlju? To je Njam. Marko, gdje ti je taj strah ovaj put? Upita on. Ovdje, reče Marko i dodirne prsa. Čim je stigao kući, Marko otrči po bojice i nacrta mnogo oštrih crvenih cik-cak crta. Pomalo su nalikovale na Bobijeve zube. Čudovište nestrpljivo čeka raširenih usta, a onda Njam. Vruće, hrskavo, slasno, uzvikuje strahojed oblizujući se oko usta. Marko prasne u smijeh. Usisao si moj strah kao usisavač i sad ga više nema. Jedne večeri Marina je sanjala ružan san prepun jezivih čudovišta. Odjednom se probudi sva u suzama. Na svjetlosti punoga mjeseca ugleda Njama na dnu kreveta. Osjetio sam taj miris iz daleka pa sam došao, reče Njam. Ne bi li se željela riješiti svoje noćne more, Marina? Gdje osjećaš strah? Marina uzme bojice i nacrta čudovišta koja su još uvijek bila u njezinoj glavi. Već dok ih je crtala, činila su joj se manje strašno nego u snu. Trbuško moj, stiže večera, reče Njam i pojede Marinin strah. Ukusno i obilno, doda zadovoljno. Marina se nasmije. Osjećala se puno bolje, pa je uskoro mirno usnula.
U vrtiću se pročulo da postoji čudovišni strahoed. Markovi i Marinini prijatelji željeli su upoznati njama, stoga ih blizanci pozovu na zabavu u njamovu čast. Za djecu su tu voćni sokovi, sendviči i slastice koje je pripremila mama, a za čudovišnog strahoeda puno strašnih crteža. Njam, to je baš dobro. Ovo je bila jako zabavna priča. Nadam se da ćete i vi nabaviti svojeg prijatelja njama kako biste sve što vas plaši i što vas brine stavili na crtež, a sada ćemo prije spavanja to učiniti i mi. I onda nahranite svojeg njama netom prije spavanja. Legnete u krevet i ujutro kad se probudite, toga straha više nema. Hvala vam što ste bili u današnjoj epizodi. Hvala njamu što nam je došao u goste i nadamo se da ćete se naspavati.